والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga katauteman kamo maasa na kami sa yari na isab di magkatuin waktu magbihil pangadjian patutan yung katan aduman ini aun kita sing kita nyo dumihil ka to pangadjian na tumaingog kita nyo sitwal niya ka to pangadjian tukbalog ka nyo Sheikh Aldrin Bakar Ismail فليتفضل فضيلة الدكتور. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Puasin pananglit iwan pamudji tuput tunggal pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iwan pag naiksaksi inwair untuhan mapatot pagtag-ipunan hakasabunalan tunggal insiya. Wairuun sa kutunya hang sulag uno-uno. Damikyan pag naiksaksi ini Muhammad amuin na bipilihan ipun sin Tuhan Rabbul Alamin naraak magpasampay sin agama Islam. Salawat iwan salam kanya dain ahli niya mabut na pakatan kasahabatan iwan umat ini imupiha kakahinang niya. In mahuli mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala manukbalik kita niyo sin pagsarang sukol patuhan tanyo Rabbul Alamin sin masi-masi kita niyo biubusan kusog iwan kaya sarta pangumulan. Aula-aula na hipagsukol tanyo pa Allah subhanahu wa ta'ala in nikmat ka Islam amuin bihaon niya rikato tanyo. Kaingatan niyo mga kiaulungan sin Allah hamas sa ihawakto ini aun mga manusia yadto hospital di makahiwal yadto hospital na sasakit yu tungguan aun na yung kaiwanan yadto halawm jail sa na karusa na in sila yadto way sila dihilan sin Allah ta'ala nikmat biya sin nikmat amuin niya na namsing kita nyo wihaon hangkan mapatot na to'y pagsukor patuhan. Damik yan ang mga manusia hawihayaon niya ito nagmimiting simpakaradyaan dunya. Aon mga manusia naliligap simpag dunya way nakatunay simpag ibadat singkainayaon magrib. Na ininikmat dakula dihil kato sin Allah nakatunay kita niyo mga kiaulungan sin Tuhan. Jari mga palanggungan sin kami hapag-iman akatan abutan sin suara ini iban sin makakita sin pagsarsila sin duumyan in pangadjian sin kita niyo mga kiaulungan sin Tuhan amo nalawng na in la tahqiranna saghiran fi da'wati ila Allah. Di taman jari gaan-gaanon atawa babaon imano siya misan pa siya bakong bata atawa sibi-sibi hapangatod sing kaibanan bang hatungod pagpasampay sin aramay bang pagbogbog kaniya. Sabab mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala in ummat sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam jumlahan sin ummatul Islam ini aung kato taniyo mabata
aun in malaas, aun in sarang-sarang in pangumulan. Katan ini kita niyo takakaus himinang sin kabtangan marayaw. In kabtangan marayaw mga kiaulungan sin Allah. Amo na ini in biantog sin Tuhan tanyo Rabbul Alamin. Quran mahamulya. Amo in parman niya wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Dahil nga sabab yan, mga kiaulungan sin Tuhan, nabukon in pag-iyanon, kabtangan marayaw amon maingat sa jakaw dumayalog. Bukon in pag-iyanon, kabtangan marayaw amon bantuon sa jakaw si mano si akabtangan mo. Bukon in kabtangan marayaw ang kaupalito. Amon mahis mo ingkatan mamimi maon padagangan mo. Bukod ing kabtangan marayaw pag-ianon, amuin bang mga vlogger kawihayan hati na mahis mo in tao makapalo maon kay mo. Sa imatan kabtangan marayaw mga kiaulungan sintuhan, amo na in panawag-tawag maon tudyo papag-aga mapatuhan Rabbul Alamin. Ingkabtangan marayaw amuna ingkabtangan hikakusog sin pag-iman sin umat muslimin. Ingkabtangan marayaw amuna imang dahi pahikatibuok sin umat muslimin amu inapulak kanat hamasa ini. Ingkabtangan marayaw amuna ingkabtangan mangdahi kato tanyo tumudyo madto patuhan Rabbul Alamin. Daray nga sabab yan mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bukon naman umul. Nakahawain umul atawa nagkaupo. Hingga intauyan. Inlapal kabtangan niya marayaw. Miya magad hapamando. Amu imbiyay ta sin Tuhan Rabbul Alamin, ha Quran mahamulya. Iban sin biyay ta sin Nabi hadis niya. Inyan patut agaran. Dahil nga sabab yan mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aun dahil nga mga bata bago. Kalakihan sila amuin suway magpasampay sin agama. Aula imbata bago na kasusumad dya sila ha mga pagkahin nila bata bago. Sabab hamasa ini mga kiaulungan sin Tuhan Rabbul Alamin ima siya tuwayroon pagpiun lokal. Amo palaong tama siyat bangsaw pa makimugdan hakasipukan amun way kikita si manusia. Walaupun inyaun ahadarat sim pagkahimano siya, kikita sim sa barang piapanjari, aunda mga manusia makahinang sinamun langgal sara, aula laong tahabata bago si masa ini. Na hindi siya makahawon ang mga bata bago. Imakahawon habata bago pagkahibata bago. Sabab sin kaingatan niya in pangumulan niya un, iban sin patahunan niya un, diara niya nagdungan. Dahil nga sabab yan mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang mubong kalun insar sila sin kasahabatan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iban sinsar sila yaun halawm sin Quran kialukis. Amuin Jumaat daran pagbasahon sin umat muslimin. Yaw na suratul Kahf mga kiaulungan sin Tuhan insar sila sin mga bata bago. Amuin kulang maglawitong gatos tahun. Nalawain pa na yun nila hal dunya. Sar sila mahaba, kaya nga tandasaan,
sinamuin kamatauran awla-awla amuin mga kaguruhan ni pagsar sila nila ra isabin sar sila ini. Sila ini aparman sinallahu subhanahu wa ta'ala innahum fityatun amanu bi rabbihim. Mga bagong bata nag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Insar sila nila malingkat yan halom sing Quran. Sabab sin nagsakuto intaw halom sing kauman nila di naman ay maisin pagtuhan tunggal patuhan Rabbul Alamin mialing na inamuin pangahakarisin sila naon dahing mga tauhidayatan sin Allah mga bata bago na sila na inin na maugbog sin agama. Insya Allah subhanahu wa ta'ala ang dasang karawan yusar sila hatungod ini. Tawang mga kaguruhan kakitaan niyo. Ipangasubo niyo insar sila lang simbata bagwa suratul Kahf. Sabi niya to yupa matasadya. Naranga sabab yan mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bukon in pag-iman si minop sadya taw maas. Kamawmuhan si minop habata ba guri si minop hataw maas. Bang mo kitaon mga kiaulungan sintuhan. Si Abu Jahal kaingatan niyo rasanin sa sila Abu Jahal amunlaw na Fir'aun hadhil ummah. Fir'aun kuno sin ummat ini amunin Abu Jahal. Bang mo kayunin sa sila kabuhi sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Insangi na nagmangi panabi amo na in Abu Jahal. Ang kanay bangsa tamarukal sa niya ni Abu Jahal lang. Abang mga kapiniurasaan. Bang mga bulaog biyayan long si pagkatulong larot asang hikuan ini. Di magkalang. Di pagkahinduan. Daw mga mas-mas ano ni Abu Jahal. Na Abu Jahal ini mga kiaulungan si Nabi Muhammad, mga kiaulungan si Allah subhanahu wa ta'ala, mangi isa ni pa Nabi Muhammad. Naray nga sabab yan, hinang niya mangi, 5 taghakatan ka musliman. Abot sampay hatin niya, kaya ingatan sing ka musliman na mo yung Madina. Sabab kapag hijra si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harap pa Madina, naon da isab mga kasahabatan sin Nabi miya, mga dati na nagpakauna na katawan nakahuli rin kaniya. Naray nga sabab yan, nakarungwan nila na sa dyan suwi-suwi, hals kabuhi sin Nabi hamakka. Hati na hisar sila sing kaibanan sahabat isab bihayan pa kaibanan. Nasampain 2 bata-bata, at 2 bata bago, na pagkarunguan nila sin Masa, in Abu Jahal, laong nabihan mangi hanabi. Naray nga sabab yan, piyatubo sindo ang katauyad to. In Abu Jahal inilaong na. Taumangi ini, nasuway na mo inilaong na bang mga kitabya, mga mabaos. Nainhinang sindo bata bago. Nagkaagad sila sinamuin buno habadar. Naroon man habadar mga kiaulungan sintuhan, di na kamusuy-suyan sinsar sila. Amuin na sabuta ka kitab-kitaban sin kitab siralong na ulang maglabi tungga to 10 tagto sila at tungga to 10 tag-4 patungga to 10 tag-7 biya yung bilangan. Di na magliw amuin itungan bihad to na sadya. Nabang takaon pababa doon tayo tungga to 10 tagto yung taod nila. Damik yan lang tain kuntara nila amuin hajumlahan sing Quraish. Salta mga musrikon na kulang maglabi ibo. Kaya iba na na hang ibo to palabi. Daray nga sabab yan mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala.
Bang mo kita unim bilangan, habilangan sadya, iban ha kusog sin sundalo, makusog lang in mga musrikon kuffar yadto. Salta mataod sila. Sana yung pardaukan di mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nakabutang hapag milik sin Tuhan Rabbul Alamin bang hisyong kawaan niya para ukon. Ang kanlaw na kam min fiatin qalilatin galabat fiatan kathira. Pila na in jumlahan tiyo-tiyo naraog in jumlahan mataod. Nahibalik tamad to pasar sila sinduang katao. Nalong na hauno in Abu Jahal na nga subo sila. Kaya nga subo sindua bata ini ang mga sahabat makakilakan Abu Jahal. Hauno long na Abu Jahal pagnganan. Naon na tuod na katudlo long namon yadto. Napiagino-ino sin na aso, hisuta ka mo yan bang mga pakato, ha? Umasuo ka mo pa pangho sing kuray siyaon. Sabab na bukon sa ukat sa tuy Abu Jahal law mamaus-us mo na lang tabi ang mga bunuon. Sa na sumakawa, induang katao ini, sahabat si Nabi Muhammad, nabata bago sinop simpag iman. Bukon ini amuin long tapag iman sa pantunliukis sa jahakatas. Sa pag-iman amun iukil hawat tumisan lumuton pag ukay mo yadtura nagbali. Natiudluan man sila, naruwa sila ini. Ang buksal sila hati na naguna huling pag-asubo nila. Nasampay amuin doon na hapag-atubangan. Yadto nila na Abu Jahal at tinadua sila na mga kapin yung nasaan. Dua sila yung nakapahantak ka na Abu Jahal. Nabukon sila ini amuin law mo kikilakakandilan. Doon unta na biya sila maunsin na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Hamzah radiyallahu anhu amuin law ta Asadullah pagyanon. At tawa kung day sab sila biya kanda Ali ibn Abi Talib at tawa kanda Umar kaya ridaan sila katansin Tuhan. Amuin lang ta mga makukusog. Ngayon sila ini bata bago. Kaiwanan sa sila tinaway pamanagakilwalig bang mga pakato. Bata-bata pa. Sa dalam bihad to mga kiaulungan sin Allah, ang pag-iman halang pangatayan nila. Nang dahi kanila amuin naniyat nila atin niya mulahon nila ni Abu Jahal. Naroon man sila atin niya napahantak nila ni Abu Jahal. Naroon na Abu Jahal mahantal na bihayan. Na nag-usos na sila na maita pa Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Long sinambuk ako long na nakauno ka na Abu Jahal. Long isab sinambuk long na ako. At sinaroon na sila rin na magkuhan bihan. Long sinyaon ako, long sinini ako. At tinalong sinamuimbi mga magsasal sila. Ingan sinambuok Muadh ibn Afra. Inhambuok long na Muadh bin Amar ibn Jamuh. At tinamuadh da sila karwa. Dalawang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaya pahiran yung pudang niyo. Dalawang sin dua bata ini wayroon pa. Nayatod sin Nabi sallallahu alaihi wasallam pagkita niya bundalan to sa bidugo bihayan. Nalong sin Nabi Muhammad dua niyo long nin nakamuno kaniya. At tinaruan niyo nakamuno ka na Abu Jahal. Nakaw ni kuno yan mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Atin niya bata bago. Sa sumagawa nagdarasim pag-iman. Nang dahi kanila madto pa para kala amuin. Para kala bukon ula-ula. Para kala kamatay. Nagbogbog sin aga ma Islam.
Nahajaman na to ini mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mahinang simbata bago. Misan da kuman umambit siya bagay niya, pamasjid atau kan makapatumtum lapal kabtangan. Sa masa tayo ni matao din kabata na mo magsoy-soy na sadya, soy-soy sing kahapon, isoy-soy rabihaon. Insoy-soy bihaon, isoy-soy kinsom, sugpatan na isa, bangunin si matumaniw tiyo. Na mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bata bago mo yung nakabatok pa pag-arama, inisuway niya amun hipatumtum da isa patay manghud niya atawa bakay niya pagkahin niya bata bago yung agama. Sabab mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, parmansin Tuhan tanyo Rabbul Alamin, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Bukun sa ini namuin sa rayaw-rayaw manusia amuin long mu marayaw in lu paragbus niya. Lang mo way dumurog den kan kuan niya un. Amuin bang mo kakita ni pata Facebook malapat imano siya mag-share katan mag-comment sinamun kuan niya. In kamo yan long sintuhan Rabbul Alamin haparman niya. Umat sa rayaw-rayaw. Saan hinangon niyo? Ta'muruna bil ma'ruf. Mangdaak kamu pahinang marayaw. Watanhauna 'anil munkar. Iban mang lang kamu ringhaynang mangi. Hama sa tabi hayaon nabalis kating kaibanan. Sabab pahinang mangi na mangdaak langon na maghinang marayaw. Na inihalian sing kita niyo mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala makalamud kita mo mabaliskat. O kira, long mo naghinang na ako marayaw. Ando, naghinang ko marayaw, misanda ko man hambuok dua, bagay mo patumtumi. Gana ka na hambuok kadlaw, bang di mo patumtuman pahinang marayaw yung bagay mo imang dahi kay mo pahinang mangi. Bihan mga kiaulungan sin Allah. Ang kanda mo iupa masin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. In tao marayaw lundang panon. Biya laong na upama mo in tao nagdara lana. Ha? Sasatan sa upama laong tabihan. Aon kaw biya puon-puon makawi ikaw lana kaniya. Atawa kanong biya mga close friend mo na tuod long simbahasa. Nalaw mo Brad, misan da ko mamanghambok pitik bihayan, isprihi kita. Atawa ka ni sa bari na mabihad, tunayin mahamot mo ka, nyamun hamot sinla na mahamot bihayan. Di kaw manguli so. Nadapon long na isabihin na mo intaw mangi. Amun jali suso pagtawagon. Nabialong na si magsasasal. Kapirasan sing kaiban, ambang nakadto palaong panasalan. Dahil na panasalan mga kiaulungan sin Allah, bukon yawn ais. Bukon da isab mahamut. Impagsunugon di dua panasalan basi. Naray nga sababyan gana-gana. Bangyaong kau simusuka tao magsasasal. Gana-gana masunog ka Kapigsikan kau sinamuin kayo yadto. Atawa ka nakaasuhan kau kumarayaw yun na sumong pamata mo. Atawa ka isaba mo in kawahuan na kau sinamuin baho dito lang tabihan. Di na sa kamansuyan simbaho aso. Amo pa baho aso na hindi kita manguli isong.
Misa din baho suka sadya yaon, dukalan ning kaibanan. Katumtuman niyo, mga magkita TV na kauna. Pakuwaon yung bata-bata. Katukaw lang na kuno pamay ko, baho suka na kan. Yato baho suka. Biyadi bang baho asuna. Nalawang na yung tao mangi, laong sinabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bihadun hantang. Dahil para sa dyan mga kaulungan sintuhan, di ba magbaho yung kangian, simbaho sina mo yung mga piyagsabot tayo ni? Ba't bang sadya magbaho, way sa ini tao mangi amon suukan ta? At tao bang sa upamag kita magkailang maasyat, way tao sumuok ka to. Sana bihadun yung kahalan, in tao mangi laong na. Bang buko na muna ikaw yung maranya pagkangian, ando, misanda ko man na soy-soy, malapay ikaw sin soy-soy. Laong na intaw na muno yad tulaw na bagay hikuan. At tawain tao magiinom yaon law na bagay hikuan. Naway sa ngimi dagbus amuin bukon kaw na ginang mangi nakabagay hadya kaw tao mangi kiyasandig pakahimingan. Kita mo kuno yan. Daray nga sabab yan mga kiaulungan sin Allah. Hatin niya bilang bata bago hamasa ini ando subay ang mahinang sing kita niyo. Mataod kabataan na mo imbarhajat kalagihan patumtuman. Nakamaumuhan di na maharap sinamuin kaguruhan kamaasan sing kita niyo. Amuin imuton halom kaiskulan at tawahakarandanan niyan ti matambay. Na maimot-imot sinamuin mga sila hihidayatan sintuhan. Amun lang ta nakapangadji. Sabab kagausan nila umalok maun tumambay wihan misan na ko mag-story-story. Adahon mag-story-story na mo mga tao long tabata bago wayroon pa nakabato kaagama. Sabab na misan sabing kita nyo ini simasa nakaunayad to at ininaway rin sa mga panghati-hati. Sa sabab sim paglundang panon patao marayaw na alhamdulillah tinamuntol kita. Nabihad to ray sabin hinangun sing kaibanan. Nabihad to ray sabin hinangun sing namuin kaibanan. Nakaingatan da saan sing kata, namuin natin na tagapanghati. Insal sila tungod sim bata-bata amuin. Ipat sinambok sultan. Salta 5 asmanim magsisihir tindog sin sultan yadto. 5 wag na bata-bata. Amuin kisa sinambok gulang pag-ianong. Na bata-bata da ini mga kiaulungan sintuhan, matao din namun simod paagama. Punta sa jensar sila, hawa 5 asmanin tao magsisihiriad do. Simukat siya pasultan, law na so makaganti ka ako. Nalimawag sila bata-bata, so paya mun mahaba tahon law tarahon sim bata-bata in panghati pagsihir. Na yung bata-bata yan to mga kiaulungan sintuhan, hawak to siya magpangadji sihir, madto pa amuin sahir malaas na yaddo. Ang pagkalawayan niya guro. Dalawang sing guro ini. Banglaw na kaw maliit. Baita isiya lawang nabihan na aon piyahin ang pakakuhabay. Napag-uwi mo law na rito, makapit kaw rika ako. Asumon ko isab sinabay may takaw na liit minui. Nabaita ilawang nabihayan sinin sahir ramon maasyad to na mataod papiyahin ang kakuisab. Matawad hindo. Daray nga sabab yung mga kiulungan sinto. Nangadji siya ron haguro hautan sinamun atin niya panawan niya rin habay niya iban sinamun datungan niya sahir. Nambok adlaw to daon sa tuwa binatang nakahaparan. Na nagkuhan nin tao. Way makaroy. Napagkatusin bata-bata upuntin sila kima siya bato. Ang panyatiloin sa tuwa. Banglaw na matan ilmu sinamon guro naghindo kako yaon. At tinamong guro niya nagtutuhan patuhan rabulalamin bukod ng magsisihir. Banglaw na matan bat bunalin hindo haong kako. Na mapatay long ni namuin sa tuwa binatang ini. Natilo niya naman to hangan sintuhan rabulalamin. Bismillah, miyatay namun biya mga sa tuwa yado. Nakalaway nin tao. Nasampay 5 taga-kaw man, insal sila niya. Nanakad to na to ni hamukbuta. Tindog sinamon kapi niyo na. Tindog day sab sin sultan. Nagpaubat madto kaniya. Naimuli.
Sa nabaitaan niya, hati na nagpaulian, tuhan Rabbul Alamin. Nag-iman ni namon kuan yad to. Inamon natin niya butayad to. Amon nasakit bihan. Napagkat to sin sultan yad to. Nanangaswis yun nakapauli kay mo yan nag-ubat. Law na ang bata-bata. Analaw namon ipatan, tamang makit. Napia tawag. Bihan. Naroon man yung bata-bata. At tinesyo nagdihil kay mamon panghatian. Ininsar sila mga kiulungan sintuhan natin mga hiyaw po tanasadya. Sa mahabain namon bang mga urulunten ukil singkis sa mga kuhan na mahaba-haba. Nasampay bata-bata tinabeta niya na bukon ilmu sin sahir sa amon ilmu tudyo patuhan Rabbul Alamin ni namon piyang amdusan niya. Naaha na nagdukalin sultan sabab sin natin na masayad to nang kabaan so siya namon amon malikyatok siya namon tuhan, bihan, pagtutuhanan, amon siya nagaron. Napiara na tuod siya, patas bukod, at inahipahulog. Kakawasahan sintuan Rabbul Alamin, najugjug sa jembud, nahulog namon tinug sin sultan. Minuy im bata-bata mo pahadarat sin sultan nagbalik. Ilaw na na yung sundalo. Ilaw na ito, naubos na. At hindi maklo na mapatay. Di mo mabuno, pabukundol baya sintuan Rabbul Alamin. Aha, diyan ay sa palaod. Nabihad to rin jimato. Nalunod na kuwan. Bata-bata din nakabalik. Nalu mo sin sundalo na isang sultan harakat. Dalawang na. Di mo to na kumapatay. Hingga suway mo long na hinangon, bangunin hibayta ko inikay mo. Sabing kabaan sin sultan, hambuk da ba? At na magbalik yung bata-bata yad to, mo magtuhan maong kaniya. Mga pangadji sin sahir ang magsisihir yad to bihan. Naroon ta na mga kiulungan sin tuhan. Nanangasugo na yung sultan sa batin niya na may tayong bata-bata, di mo ako mamula bang buko na mong behin hinangon mo. Na doonon tanabihan, miya ka din sultan. Law, naunoy na mong mga hinangon mo yan. Nalawang sin bata-bata, tipo na madto in tao haula ini. Panawag-tawagan, tipo na sila hambok mayran. Ampa kulaw na hukuti roon hadarat nila katanta na mong kikita nila. Ampa kaulaw na kawasim pana mo. Ampa mo akulaw na pana. Uy na. Mula-mula saan mga kiulungan sito. At ikaw na maghinog sinamon ni kamatay kay mo. Misanin masatay ni doon tanong sa pamakita niyo sa matiakdir. Misanin namon mamuno kato pago yan tahati niya tawat tapukan tabihan. At taway sabang bukon na mga tukita. Bang sa pamatway na daan tuunong kumangat na mga tubihan. Pagkain niya mo pa siya inhimindo, biyatin siya atin niya. Biyatin mo ako mapatay. Lo na bihin sa panton. Lilay niya pa matuhambuk-hambuk. Tipunain mahadya na hambuok mayran. Butangan ako maun paunahan nila mong katampalan nila kataan. Pag ubos law na ikaw impana kako. Ang pakawlaw na pamong sing kabtangan ini. Namong kabtangan niya doon ang kiaulungan sintuhan dito na. Hinang niya na namuin daakan. Piyunin mahadya na. Mas bata. Usog babae. Yung kata nagkikita. Salta na namong bata-bata amon ini dito na siya benhaunahan. Ikita sing kata na mayran. Na inipapamung kaniya. Atin yangan sintuhan Rabbul Alamin. Bismillahirrabbilgulam. Banglaw na hikapamung muin lapalyan. Ampamu ako panaon. Naroon da. Nasiyara tatin na pakusukunin namun lapal. Sabang hagas-hagas niya sadya siya rin makarugog amon mamana sultan yan to. Nahapunta piya kusog na tuod. Liapal niya na Bismillahirrabbilgulam. Nampan niya piyuklasan yung pana niya. Na nagsaroon doon tuodin bata-bata hati niya nawapat. Sabkyog na naraghal.
Aharyongog sintao katantan in kabtangan niya to, bismillah, Rabbil Gulam. Napagdungog sintao katantan, nalaw na aman na Rabbil Gulam, nag-iman na kamilaw na patuhan sin batayan. Saab kaya nga tan nila insal sila. In sundalo sin sultan na hulugabod. In nalo mo sarakat. In bata-bata buhi damasi. Subaylong nakyapamungan. Sinamong kabtangan yan. Hati na inamun nagmanyatakan tuod namun kya matahan to jimano siya katantahan. Na nag-iman sila mga kyaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala hasabab sadya sinamun hinang sinabok bata-batayad to. Nasal tama pa yung sukpat sin sila. Sabang pasal sila. Atin niya na naging gong ng pikilan sin sultan yung si tinug niya. Gamlaw na magtataw din si magtitiyo-tiyo. Napuno ta na siya. Timao din miyaga din eh. Namun na mong piyakalian na abot siyurog kaya jinisan na ito mahabayin sar sila tungod sinamon limiw na hadto. Naray nga sabab yung mga kiaulungan sin Allah. Bang tabiya mga pandukahanin sar sila hayin doon. Hambuok bata-bata dayad do. Sa nakahinang kaya butang siya sin Allah subhanahu wa ta'ala, maun paparakala amuin aun mahinang niya ikakusog sin agama ini. Naray nga sabab yan mga kiaulungan sin Allah. Apabila pini ikaw sintuhan Rabbul Alamin, amun mahinang na yung mga manusia, mahinang dahil mga manusia makabato ka agama, misanda kuman hambuok dua, ando ambit kaw pa agama Islam agama bunal. Ambit kaw pahinang marayaw. Misanda kuman story about agama. Laong mo diungog ko yung guru yad to naghutba jumaat biha ini. Diungog ko yung guru yad to nagnasihat biha ini. Atin ya, opinan mo ba? Misan ka mo nag-i-story si mga pakaradyaan dunya litis ko ang bihayaon. Napagwagwaan mo bihayaan. Asupaya mo ukab kanila, bihay nito yung inakamata. Kita mo kuno yan. Ang Nabita sallallahu alaihi wasallam, nag-imot-imot ka to taniw. Bangkaw matan nag-iman da pa Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan Rabbul Alamin. Iban paadlaw mahuliadlaw ka na. Inagi sin Nabi Muhammad, palyakul khairan aw liyasmut. Pamuong kaw sin himumungan marayaw, at tawahundong nasadya kaw. Naray nga sabab yan, mga kiaulungan sin Allah, bangsa upa maing kita, at tawabil bata bago, doonon ta na, wayra marayaw hikakabtang mo, hundong nasadya kaw. Sa bangkaw ni miyat lumapal at tawag kumabtang, ando pian sa rayaw-rayaw kabtangan hilapal mo amun mang dahi, hikatumtum sintay manghud mo agama. Oo, namasatay ni marawsa namun mga sakay madtubihayan ni. Mataod. Sa nasiklo tanta sinamun pag-agama in soy-soy. Buko na mo in soy-soy tarayin simpanagnaan magut palisag hang putag do palisag ang buksin do mayroon karahan. Siklo tanta misan nakman do 2 minute. Kasupaya sabdi malupas in lingkod mo roon kanila. Nabihan mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hambuok dua bagay tarahon taparan mabuntol, mura-murahan dihilan kita sin Allah ta'ala karayawan. Yadto nabeta sin Tuhan tanyo Rabbul Alamin hakallam niya mahamulya. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Way na limiyo. Dayaw lapal kabtangan. Himumungan. Dahil mga manusia amuin na nawag-tawag sila pa agama Islam. Bukon sa ini na mong pagyanon suway naman hatin ni among guru gaggil lang sin masatabihaw na. Amun lang na masya Allah gagandilan hikwan yad to. Alim dakula. Hamisan saan kita ba ta school? Mao mo ba nga umbi ang mga diungog tahot bahisir tay sa tay manghud ta Muslim na mao magmumpahat. Nakita mo kuno yan ha. Tinabihad to inamun hinangon sintiap-tiap din kato taniyo. In maas manghindo ha anak. In anak bang tagapanghati bang niya kakausa magpatumtum hamaas niya na sarayaw-rayaw na niya do. In magulang patumtuman ni manghud. Damik yan ni manghud tudyo pa magulang. Na imbagay damik yan.
Hamasatay ni biya makusog in-influence na mo in pagbagay. Mga bata bago aula-aula, na ayaw in bata bago mo nakapangadji, marara sina mo inway pangadji. Ang aon dapat, kabalikan ko sa lawat, amuin bata bago nakapangadji, siya imang dahi classmate niya, taw high school mate niya, taw habagay niya uno-uno na ka, amun way panghati adto, nakapatumtuman niya simpag-agama. Namura-murahan mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, bangman pia pagbarakat sintuhan tanyo Rabbul Alamin, impatumtum sing kita hadlaw yan, aharom yan, nakita mo kuno yan, ito panglupa si Mano siya, kaya nga nanta namang adlaw marum. Na nabilang da sa wabini waktu pa waktu ra. Indum iwan sin adlaw, hinggain kita hati na nagtatagipon patuhan, namura-mura na nakamumpatan. Namura-mura pia pagbarakat sin Allah, ingin pangadyan sing kita harom yan, in biya kamo dihilan nyo kamaapan bangsa upa maun lapal kabtangan amuin biya mga wa kamo kiamuhan niya to dihilan nyo rakuman kamaapan bilang hambuok tay manghud nyo nagpatumtum muna pabaran naranay kamo katantan patubtuon ko ra hindi bangman kita nyo katan iampun sin Allah subhanahu wa ta'ala iban taupikan paraan mabuntol subhanakallahumma wa bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.